ni kwa tawa muke na watindane sakeni kilungu chaku cha mwana muka kilaki kukia umundi wakana sailiki na umundi tuna mweni to Pastor Ruth la ingimenu nima monete kwa kabinda na nukwitha tuinena yulua akandi wakana la mume mamini na umatia na makulu angela 1 2 3 ni komani tenenu mukatuma Facebook mukendo mana nukwitha aimusonge otwende kalibu muno ni kwa chayundu mweni ndiambe yofia kana bani bo jeni ni wisi bani bo nome kwa mboke vyendi musaisa no mutabisi bangi matapona na ngini ndi yalayo yambe ko sisa kipindi kika na nindi makono yalayo yambe kwa matabie ne zanimo sita kwa nito kwa Saruth na ni mtabanya wa museo mtabana sobona kanisa wa GCC na idha wako wakiwa ni Bishop Dr. Lai na nitha abaye musini wa ilovi ni the amutai waka na niono mbetecha no matabionesa kana nila ni mutwae ni na miaka 19 na atwawa ni nyawasiana 3 mwana wako ambe form 2 na wamwisa class 2 abe wa class 5 na ni mtwani musea umwe itiele no umwe madam nithi twendidu kisia ndisoma blogs niku katikati website ngesa ithia akaona ithino tuvitasia nituvika abando na ume ama kiwa mabitu ana maika ya kingono ndo ti lesiwa ni metho imo ni pa tuvitasia takano isa ithia tuyu realize kana tuyu mana ukesa ithia nitwa ile tungiania kwa jumla kila kindu unwambe ilawe katika utwae ilawe mutwae kana utwanite nikumana wayi mundu muyani kila mundu ethiona kawonzu kake na naise kana wonzu no ele kutuma otia muse wako mundu bate mundu uteka wonzu no wale akumana wonzu wa munyanya u na indi uketungia ni amwene ana ninge na wewe abitia wazani pole nundu sio na asia katika mitwano baya maundu atatuma ile kutia katika mtwano wako ndu ambe ndole kweka kwase ningwendete ndu ambe ndole kwase ni wango sea ndole kweka kwase ni wango sea na kwase ndeke na balabe na kwase ndeke be na kwase na kwekea ko kila mundu ethe ni mundu umethe ni mundu muka be kukosa na lakini be kwitungiane na kwekea indwe mundu muka wethia nukuwa ngoni yaku kana nukosete ningi kushoka kuya muhimu kana ne ndeke na wote kumini ni watheza kiwango chako cha ukawa na issue ya simu nipo kitaba kesa ithia twatwana kana twaisa na ka relationship simu ya kwa ya twika yitu wewe na baba ile hata yu simu itwika ya kuwe kai kana simu ya mweme uno wose usaingi uke au kasisi aende sichao ila uitwana wasia andu maku maketha andu maku baloka athikwa ngathikwa ye Ruth atabicha Naomi kana ni Ruth atabicha Naomi ila wasia ingeka uo baya mtu anoni waamini mali ya muhimu na ya kunya tuka kindu kimwe na yu simu no kindu kinini ethia no ise kana ndo na sindu cia siri sindu cia kimbithe ubitha pau simuni kama ukawo simu ya kuone ndiundu nyeni no sa ya musewa kwanga tumia ngasisia ndio saa niketha none kila alama mukuni simu nina bata wao kuna simu kana kutume SMS na kwako kutake credit neno sana yake ngatumia na yake no sa yakwa katumia ako no kila kindu mundu baiki mbithe kithia katikati wa mundu muka na muume wake ko tutabila tutu kie na siana sia matukuni okay da simone yakwa na simone yakwa ndio ndaoneka mini betu ndo tuibube na tu question mark inde dhani wisekana ni wenenganie kwa mundu umeotwa na mwe niwe weweka that means ona akona sindu ingi imo wango na kunduya ndo lokutha na sindu ingi ila tutamupango wa kando yani ka wendo kangi ka kando ketha sisi akona si wia uthele utwaini na kila mundu akuyenenga na kula kwa mundu wake na mayika lata kindu kimwe withe bati kimbithe kiba katikati wenu na mo twende Ruth mo akani mekalile mitwano ni nundu wa siana ukisaidha nyeta mundu mukani mukose
na niungukiotia musionu ndo wasiana ikakula sethea indie nako lakini wakini wiwa indikitwe mwiso mundu mukoa abikiwe mwiso nuikalite bunu ndo wasiana welo mutabiata yeyo misie kana mudnolonge nakulya atile meva ala kama atasi ana itendwa nundu bayutwae wikala akimani ulo maisha no mpaka mathe ilo akima bayutwae wikala na nyama choma mudnomono mukai wani muno na isiana siaile kwithia njo kitu mchaku wikala na mwimi isiana itokite mwimi waivo no mwendele ona ise thino la wivo umunde ni kwitha andu mendana nondu wa sienu ine chundu wango wendo tigo center ya chau ya mutwano wenu na kwitha kute wendo bakethia abeona etha ni mbesa na ise biblia ya mbesa sinzo biblia ya mbesa sinzo no siuluke wenda mundu wa mbesa la siathi wendo wekata ni wadi na yu etha wa mwendie ula mundu waku na ngai ya mwathima bilia siakana siana ni wathimo na nutiwa kuma kwa ngai isiana isu siokie ndo akwithia ngai ni wa mukwaranise wamwe nithani wewe tena mundu usu ilo mutwa kwa usiana ikatithene kitumi cha nikale kwa mume wakwa wendo lo wakwa na mume wakwa ni wale kutuma nikala kwa mume wakwa kwa siana ni wathimo lakini siana sio ka second kindu chambe ninye na mume wakwa ni mwende bilia yasia tuikava usisia mutwano twasia kwikusio na kwikuthuku nethani waisyu musiaisia wakwa wasia ninga kwenda kwikusio na kwikuthuku ila kwathuka lilikana maundu ala wathanyimbe wa ngai kana ukamwenda kwa usiana ikethie niyo nicio kitumi cha kwala musiusu indi mwembe ethe ni kitumi cha kwala musiusu otwende Ruth bebanu ni nae na batwika bebandu babika wake saithia mwemeu ni wa kuachana na ni wa kumtani itwa mpango wa kando kana kasaidi chick ni wa kuachana na kakuwa mungu kange kuyanza lakini uyesa idhia wawendo kwa kuyovo pe ngo hiyo natia yenda nawe moko kobengo yenda nakeli kana ba ni baba bika wake saidhia nitwalika mitalata ni itemeli mwende andu maende na kwika maumie bibilia ni mathi maundu ni mama nundu ngo imwe ndiku andu eli na nu seleke kani wete unu seleke we mundu ume kwenda mwetu eko no imosa no yikala nake no ibika bandu ayasya musamo uyu osaunge ni useleke munene na kuni kwa numakuwa ya aka na mawo maingi nundu kawo kona kekaseo ndu isinde ne kaijata mutonya kona niwe isi wona sausage imba na kebandi ulo lakini ndi ni ukethia no kethia tembi lakini ba ulo yoni ile taibiti waya wakaro ni menyo ona ko tabia ya aume kuma watia mukau ula wa mwendie wa mumya kwenyu ko emunini mwanake na wa mwene ngwendete na wa kala nake myake Yesu kila wonie ndeni wake omunde chobo we mwene waile kukimia munuka ni munda wimia woka vandu ukaseubwa ukasoba nesa wale kuimia munda wako waise kwa mutui wako embemba simba nake siyana ukethia ninde menesa ile nesa kazi amekwangania kwa niko sio muthango suwe kwake we kwako imia kwako no yana wakwa kwa soba no yekala no itule iko uni tabia ndhuku we umbithukeze na wende na kona kwene kicha umuntu ni tabia ndhuku kuma kwako utie mwe mukaula wa mise witune wake one umuntu ne musamo ukose sindu ingi cia kando ona ngai ndena umuyona sindu cia murembo kino ruto ngi utunga bibiliani nunu pasta kwa ni kila siona muyondu nina kinu kyundi na ikambia tusioke bibiliani ona we kangu ya tusioke bibiliani David ndatatiwe na ngai na ipata muno nake yo na mundu Solomon akai na ingi yo undunu kosa kana mundu enda akaingia asioke musia yatwani officially kana chumwa cho kiyalo rate chumwa bibilia ndikwitikile andu ala maina ibeti mbingi
tusio kibala twambiye Biblia ambite Atamu na Eva Atamu mbo mundu mukaiba na umwe wa une wake ko bai ngainda umemba wile asobye mundu akaele amise wa umwe asobye mundu mukomo na nicho kitumi baulo kwasia wabukune balwa ni make beso na alangi asia kana mundu mume umwe kwa mundu mukabiba umwe nundu ibinda ya miyao anu matia kwa miyao yekitu na ndo alanga iwa atumiye muno Bibiliani maiki wetikimwe yu waise Solomon aina uwi mwingi wanengwe nengai nundu ndwite ngai amukate akaunenga nzoka abibia yani ndo mwite ngai ikuyu akaunenga nzoka kana ukamwite kimutu akaunenga ibia ngai ni faithful ngai ni mwekeku Solomon etsie uwi na ngai amunenga uwi na amina kumunenga uwi amwe ona utajiri no kwikata no kumunenga nundu etite uwi na uwi wake wa mutwa ye kwa sana ngai ni wa munengie uwi indi wasoka wa mutwa kwa sana ngai ku example ya Solomoni ndini wa kutwa ibeti mbingi sisi awone undu mwiso wake wokie kwithia ku owali kama undu ni maibeti mbingi mwiso wako uketho umeva ko ndebiti ni watatiwe indi likana sabule nyongo 5 nemwe amusowe 10 asia kwa kisura za niumbie moyo safi niwe esio kiengi ethia ni wasia kindu ila walikana ini bekindu cha ila walika mutano ni wa mundu bekindu wasia na wende na tabi Yesu ukaenda waiti na kindu kimwe cha mwithukisa wakwa na wende na kusiaze kibiniki ni ndaya yaku kwa siana wikala ukesaithia onethia no bithite peka undu kakalika siana ni siaku si ubuthi withia ila ndaya ya musei ni na ikamana na ikenda kubuthia because ni kwithia ngai ni sindu wayete sithe and actually bila asia kindu chambe kilanga iwe kile ni mutwana ko ila wa mutwana one wakuwe musei unje osiaisa umunde umme uthi wone kindu kingi kisio kwikilayo nacho mana waende na lose value ndo nyakwazu waende na lose value waende na kuthea withia nda yelo na nenga withia mondolo neka one thia tutisi kindu ndini waku kiende na kuthela ko nusio kuthambia mundu waku uthambia mundu waku bila sia tuthambagwa na ndeto ula mundu umwe yaata niwe ngwendo likangila munango ula mundu waku ula mundu ka ato yo umwe yaata umwita cha ng'ombe musi tiwo ona nita maid wa megalita maid musi nicho kitume kuona wana ukona maid wa kwe musi yakwicha kwe muka na nitabia ndhoku e mundu ume withukisi na waile mundu mukono waku muya ndeto anu menye kwito nyamwende anu makaita wa nyangoli anu makaita wa nyangani mundu usio mutwa nyamundu ole omwita ndo amwitaniki wa mwita sweetheart ni wa mwita my love wa mwita sin ndiye ko sindu isu usio wa mbwa yuye wa twa sindu isu omieko sioka bala wambie tusioke bala wendo bitu waye na uko kona uteje wa nyumba yako ata Yesu otwende ningwendo mana ko wasesu ya Solomon yayo tutabila yetabila na ni waisi muminukilo wake ndo imusio aume ni mokite uyesaide makulango kula ni date onjitembea kumtani mundu akaambia ngulilie mundu mukosi ukaututai kulwe ona Facebook makule matuma ona twenuka na hiyo andu wengi mendete kumanya nini tembe tenge wanga kamwana kauka kakangenga mbesa kedha nasio masenti ko kaimanda no yesaide atwana nipe ulikabina nundu expectation langu expect ya umit sio ndio isa kuanisa nundu imbesa ndio nasio chuo mo au menime ukengana neni kenda maikone keta anini kana kila kwa kisungutu kita less of themselves nimenda iwa bandu bangi mata vikite maisha mako ikalanya na mundu wale kuikala we transparent by the way mundu etha ekangutae etha ndu imbesa nukakenge mundu imbesa inundu mbesa nesiuka na ikadi no kaba kundabye kila chagu ukambia nyi
ni muthukumu anomba indi ni ngwenjie ethani na kwenda wi muthukumu anomba iminio na atuika manager nga kwenda indi ethani ndi kwenda iminio na onokera wi manager umundi ndi kwenda ko mundu ndakende ungi nundu wa mbesa kana ukathi ukengana ungi kango nengenge wa mwende ni mukwangu mutu kamwana kama muthenya umwe binda mu kupito ni zetu kaisiye kuthika boya kange suti kaendete kudate kamwilitu boya suti ine ngai amateje mako manasoko na mwene olo na boya to suti ine mako mana mwethe ya suti twikite ile nesa mweye by the way ka suti kakume jene lakini nzobe na kwa une ngaje ako date ona lama mwitu ni wamanya katoka suti kaja nikakubona nona ni tabia nduku ni asya na kwenda na ja wikite akala malunja ndu ngakwenda wili na ngai akona ngoya akona yaku na itwathi inde the ukavoya tu suti na tukaletwa kuthiko kutizi tutweletu ukathe na nundu mwene suti akosa mwene ngale akosa mwene mbesa ilokobya akosa na mukati wanu mweli indi nise wendo ni transparency wendo ni kwitha we muthaiku ukatabya mundu ngoya kundu ile uketha ndu na kandu kwenda kwibithira balai nikananga ndakone ndakande etha wolewa no ukalewa etha wa kwenda ukendo wili ndu wili ko ni kiya ndeto ya mundu niyo tumaendo ndeto meko ma mundu mundu wenda ndenda kila winacho mundu no ni boyo hani bag na ngathia uti uketha wo nindu kamidia nindu kegalo kuliti endi lani bag na no ni tindi miona kumbe na boye tangani kano yatu oinda sasa ukuna kano okay mundu maingi be yourself undo nyakwasa be yourself otwende mam tusioke misieni niba ni nesio kuna ni madamungi niba babikawa ukiesa hivi anye nina kola na niendosa in divorce mundu kana na nondo nangelea seditwe na husband and faithful na anambia yue wabikitwe mwiso anenda umana niba batono bikwa ukiesa hivi ni wa luzop nundu wa mubode ye na osio mboyani wona hata hivi lakini wende uchange kananda senza sia pai ikule isu ni umunundu pala babika wa mundu akaida kwenda kuthiko kutia mundu wake kisheria itegemeana mundu mwene undu wili pe andu matengo sia kumisa muno pe angimengo sia kumisa muno na ningi po andu matonyonenga mundu oibinda akeso change indi nye ni asia mbibilia inenganite mwanya wandu kwanza in fact bibilia asia ngai no that when ni kutiana kwa kizungu asia God hates divorce indi Paulo ananena na atu yakana kitumi cha mundu kutia mundu wake no mundu usu atemwe ikiku ndoani atemwe ikiku mtu anone wake mundu ena tabia sia kutembeana ukethia na akaingi ena umeangi na nuwa mukanisa na ndekata na ndewa indi utanambobika kumutia tamba yi kuzi maybe kwa pasta wenyu kwa sei muone kana be mutereka mundu kutia ni kukumisa siana mundu na kukumisa psychologically kiakili kwithia ni womia wona wekala sasa yuke thio na watu wa mundu mungi wesa kutwa mundu mungi bado wiwa wina wia ta mundu muka ningo likano athingethie usune from no majao kikangi nalika makani ndini you know that kind of thing na niye taifia kwa mungu ketha ndo enda kuona ume ni wakola ume na sio mungu mukakwikala eweka Biblia asia ona mundu mechusi yakwikala eweka na nundu wa mutia ukakwara tabia yao ya kumanda kuyanisia maundu makimwe kuyanda na kwithia no utonyo kwati amathina kwa kwata muwu ila sana watiwe na sio watiti yote ne sasa kwina maundu maingi na nimekwa satani kwa uno sio kwa makumi yangisia kwa wa maidia wambeyo mesi na uisi okachumone na pasta au nene sai tuonekana maundu nimeosoba basi ende tuisi okethani twitha tuinene akaniwa kana akalamu mema tutie nitwitha tuimana kana muitiana na mame unimwa ile ambo tabia siana kana ni mwa ile olicha siana kinone kicheno ova nini tusiokethete